Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako TRAVAILLE bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Piindi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam assalamu alaikum bandiraɓe yeɓenkoɓe ayaw Piindi TV salminama juurama beltanama ko jaari jaay baylo boɗeje debbo mo hawre hawnigi hande enen ɗo e dernier Sorano ko hola addenɗo ko Wizaby a beydi hande jiyen ken meeɗa yiide hande ko Wizaby yonta kanko wiyata kawor laawo jibiñe rewem nden ko holluma Wizaby ko hollat toon ko waɗata toon ay da jaari Binta Coy hay mo yiyanna mbaro nani Oumar mum Binta mi salmitima série ça va Binta ne mbaɗirɗa tournoir kam mom ayde hande ɗo mi jogui envie wadde tournoir jirra jamma machallah hande min gari notare frère meɗen sehil meɗen wonde Wizaby e wadde accompagne notre sœur Bella machallah min garde makko vraiment c'est un grand plaisir hande mawul mayol kadi momin mbaɗen ko heewi ala an ko Wizaby adduma walla Bella bon pour te dire Bella ɓeydi addudemi ɗo ouais a heeɗima album Wizaby o non pas encore mi heeɗa heeɗum tawna andal kar garɗo ni kam wadde soutenir sister Bella ko betti kam noon min beltanimama merci beaucoup a jarama sister men Jabel Dem woni comédien yummu Poolel a salminama jaari walla baylo boɗejo Jabel an ga garɗo concert Wizaby wallahi min wima noon Wizaby ko artiste ma walla artiste am kadi ko bonam gorko kadi ko sehilam a heeɗima album o mi heeɗima hol son ɓurɗo welde hen kala ko woɗi ene weeli ala hol son goto tan ɓurɗo markude ma hen jaari Wizaby waɗata ko welani ayno waɗa woni kono wiye morceau goto ɓuuri kam hen welde kalko album o mum kalko keeɗima hen weeli kam naati noppam ɗi kadi naati hakkillam o arani ko dabbo mo raɓɓiɗade hakkille min wima noon kalko wawi wadde welat mi wima ɗum wadden hamin padima nde mi ƴewya hunde nder kala jaɓuɗomi toon yo wiccinani kadi kala mo arani ɗiɗo jammaji yo nde luutama min sikkira ɓe mbima wulde mbimaɓe sala o heewat est ce heewani ni mbimi to wonɗo ko puɗɗi wiide dal yimɓe nan dari bowol ndewela jarama weltanama wiyam seydi Dem welo boɗejo jarama sista Bella borom Lamine Yamar walla sista Bella mi salminima mi salminimama jaari mi salminimama ça va bien alhamdulillah hande ka garɗo montude wadde soutenir rappeur men walla taw tagma ɗum ummade guila Fouta walla ɗo sista Bella won non juste concert o addi ham ɗo en pour juste adde wallude frère meɗen quoi Wizaby voilà omo jeeri ɗum quoi tu vois
ko gandiɗa wadde nder comme dab rek ngara hande mbaɗa pondal ɗo yimɓe yëngal ɗo hen inchallah voilà bare wona mi visani yamal won tonde on batta gaade non falsiji real yaddi ham ɗo hen quoi vraiment ouais a wa real norde si so bela ari de te kanko wer mi visani yamal ɓenam so dilli ko real minen so dilli ko Wizaby dillini minen nder wallahi Wizaby dindili min hande inchallah te ma welma wul voilà hande kam vraiment ko hunde wonde fayida fuutankoɓe ndenda ɗo en comme dab hay so wona concert o ene waɗi fayida leñol ngol voilà min ndenda artiste aji ndenda kadi Wizaby ko neɗɗo baɗɗo cool ko artiste ganduɗa hoorema jogui talent omo jari ɗum quoi donc voilà quoi ok min goppuma nder mbeɗa ndi jaaha pour mbawa wadde récupéré seeɗa pour mbawa wonnude sodaɗo inchallah en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir quoi enen ɗo e DJ men DJ Sus o woni from Wourossogui Wourossogui dindeje ko noon wiyetede nden noon furankoɓe mbiya woni boni Ouro Fouta ko Wourossogui mais aɗa andi joni jaam iwri Fouta ko Wourossogui guila min guitti anytime manda eyyi pembol yummiraɓe cettal moro guure ɗe fof nana guitta ɗum donc nak yooɓe pewnit oɗon proverbe mbiye joni jaam iwri Fouta ko Wourossogui wallahi haali gonga noon mais hande DJ Sus minen min nanano DJ Sus woni ko Fouta hande ko programme Wizaby o adduma walla ka tant que DJ ɗum adduma bon min e Wiz moom mbawi moylolo guila o gayni flop tan o yalti hen juste est ce que a faami après minenne mbiɗa waɗa débuté e kawral hip hop am après mbiɗa waɗa tour au rappeur garmi ha to makko Allah rokki min chance e fandare nde o joguino e son makko goto mo inniri Kaw Wata Law si tu te rappelles après bon min gari min mbaɗi émission joni noon Kaw Wata Law min jaltini émission le 21 décembre ƴeew kanko noon son makko yalto mam vidéo yaltoy ko le 5 janvier jour anniversaire makko après bon nde yaltere nde o wi kam Sus pourtant fotano yaltude so wonano son o yalti mais par la suite affaire o rokki vidéo succès quoi mais no jiirɗa Wizaby jooɗima 4 ans yimmi yiyani Wizaby nanani Wizaby fina jalama goto tan nodda ɓeɓe fulɓe Sorano aɗen gandi enen ganda Sorano no fewi Wiz bon ɗum kam ko min bettani kam e makko quoi par ce que aɗa andi ko tawi to rap pulaar yinno fawde koyngal mum ɗo walla yinno yettade ɗo kanko mo jeeya e sukaɓe addiɓe fawde toon koyɗe mumen sukaɓe aussi addiɓe ittude complexe gonnoɗo ɗo no par ce que a bokki e compétition ɓurɗo wadde crédible e nder Afrique de l'Ouest a waɗi décroché oɗon compétition min pour min hankkadini a waɗi décroché la lune quoi mais holmo namdormami sehilma ɓi yumma funere ma mi jokkitiri miijo ma sehilma non on min nanda min ɓuurimo ñangude ɓuurimo sofde laabi temedde jeegom kanko feek woni boy boɗejo mbaɗo no Liss Ndiago rek sa on moylolo non jarani mbiɗa haala inde mo so mbiɗa haala inde mo mi rogamo beus Liss Ndiago aɗa andi mbiɗa andi kanko wiyannoma hoore sat Allah aɗa fas wona guiƴum Liss Ndiago neɗɗam junior baro kam hay goto watta on présenté rendu fulɓe saabu en jii kanko e jaari jeey kam bereni koɓe tamata tan to ƴira fooɓe gojje programme uji junior mi salminima salminimama jaari weltanimama mi salmini dendagal yeɓoɓe Piindi TV a weltanama junior hande ko Wizaby Sorano mais junior holno mbawɗa haalande hande yimɓeɓe ko Wizaby jogori addude ɗo en saabu min nani an aɗa ɓatti wise no fewi jaari probléme ma joni noon an joni jiɗɗa wattu yimɓe foof fenoɓe jaari kon peno par ce que fenoɓe jadata holɓe nafigue leñol ngol holi o nafigue leñol ngol goto sa ari nafigue leñol yimɓe fof no gandi nafigue leñol daɓola joolagal leydi ko barab gorko de hol mbiɗo leydi a wi noon so mbiɗa kam ɓuuri jollude min mi fenata ko leydi tan jolle ar leñol ngol non ko weltata no fewi hande aɗen ɗo ko Wizaby din en ɓooyi fadde concert makko fodde 3 ans omo jooɗi guilnen ha joni yimɓe namdo Wiz holto gonɗa o ari nani wiya 4 ans non ko 3 ans rek wona timmani 4 ans quoi 3 ans o waɗi absent mais hande o ari o addi retour doole ɗum saabi hande o waɗi wiyete organisé concert ɗo to Sorano alay saago minen kala événement ji garoji no mbiɗani ken jaggoɓe hen alay saago kanko woni so nodden alay saago goppen hajuji men garen jaggen hen mais junior Wizaby nodda yimɓe hewɓe jii arsaji kala garɗo ko Douta Seck to eno wiyete kadi to foire to Cices mais hande Wizaby addi halpuloreɓe Sorano ɓe gandi ɓe ganda Sorano est ce que affaire o musata non musata par ce que Sorano ko pour enen ɗum ɗo ko kala mbaɗo concert ko kañum jeeyi Sorano wona pour jolfuɓe tan mais min mboɗo joni probléme goto ñande sami haalde min Sorano nananom ndene cignon ko bammal jeeyi ɗum min ko ɗum jagge min kam cignon ko bammal jeeyi ɗum mais alay saago wadde yimɓeɓe jalta par ce que yimɓe gowi ko Cices yimɓe gowi ko Grand Théâtre yimɓe gowi ko Douta Seck Sorano ko pour enen pour artiste aji alay saago noon kanko o susno yimɓeɓe pour woɓeɓe mbawa arde ndewa ɗon ko mbimi ñanden ko mbimi
no wiyete soldat ji foot kamɓe ko affaire ganduɗa chaque instant ɓe mbaɗat créer en fait ɓe mbaɗat créer min ko affaire goto ganduɗa bello kamɓe mabɓe ko yimɓe cuusa wadde ko kamɓe ko ɗum woni koɓe mbaɗata min ko affaire goto bello kamɓe mabɓe quoi ouais signora weltana merci gonɗo non non problème ɗo e makas noon ay goto watta ɗum présenté rendu fulɓe ɓe mbayrinidemo seeɗa mais hannde en jalti en tant que ménageur Wizaby mi sikki de makas mi salminima Jari Ndiaye min calmini vraiment dendagal yeɓoɓe Piindi TV mbi on bisimilla aussi e programme o mais makas Wizaby jooɗima ko heewi hay goto nana ɗum Wizaby fini ñalawma goto wi ko Sorano fayi ɗum ko hakkille moɗon walla ko onon tan dal mbaɗima oɗon conseil ɗiɗo bon comme tout staff qui se respecte d'habitude artiste jogoto orientation artistique jogoto projet ji mum staff gonɗo caggal o kamɓe aussi ɓe ƴeewa wallide ɗum e on ɗon e nden ɗon jaɓɓal donc Wizaby il a voulu montrer qu'il est capable il a mis en place depuis quelques jours album goto mo gandanɗa yimɓe mbaɗi ɗum apprécié eɓen mbaɗi ɗum consommé no hannirta ni là actuellement c'est le moment de remplir les salles de Dakar on est là pour prouver qu'on peut faire quelque chose parce que l'idée aussi ce n'est pas de remplir forcément les salles c'est d'essayer de communier avec ton public donc Wizaby ne jogui public makko des inconditionnels ɓe gandanɗa ko Wizaby tan ɓe mbaɗi gëm ko ɓen ɓe mbaɗata consommé et que actuellement ni koye on ɗon dynamique min goni wadde rassembler le fan base waddude e mabɓe des concerts un peu partout à Dakar pourquoi pas aussi wadde prochainement des concerts à l'extérieur France Belgique justement to jinnomi haalde sa saabu en jii artiste aji kedɗi woni rap pulaar o hannde ene waɗi woni hoddiɓe men ɓe eɓene mbaɗa voyager te ko rap nayɓe toon pourquoi enen artiste aji meɗen artiste galsen o kañum ne woni mo Sénégal rap Sénégal o kamen pourquoi ɓe mbawa wadde komi heddiɓe mbaɗa keɓa tourné international Wizaby mi sikki rek kanko mo jigui on talent tubak wiyata ko seul le travail paie pour min nos confrères de la Mauritanie ils sont en train de travailler et de manière très sérieuse ɗum aussi en calontakoɓe ɗum parce qu'ils produisent ils font des albums kadi eɓe jogui eɓe jogui jaggue quoi takoɓe ɓe mbaɗa voyage ji et tout hande aduna koko yarte to gandanɗa relationnel ne joue e ko heewi donc le booking artistique c'est important nous on est en train de travailler là-dessus avec des structures ɗi gandanɗa min jokkodirima e mabɓe depuis 2017-2018 Africulture MCU et on pense que prochainement inchallah on fera des festivals un peu partout en Europe et on va faire beaucoup de projets à l'avenir parce que Wiz aussi quoi qu'on puisse dire jooɗima ko jooɗi mais nden ɗon jonde aussi koye liggey wonno parce que aussi artiste kañum waɗata gérer timing mum par rapport à ces projets yonti aussi min gara min mbaɗa imposer le truc ɗum ko jabbal tan là actuellement on est en train de planifier les tournées au niveau du nord Sénégal inchallah ma en mbaɗ planifier tournée côté Mauritanie o e ko heddi ko so foti arde rek inchallah arat quoi inchallah mais album Wizaby o ko hande foti yaltude walla o yalte o paari saabu yimɓe hol wiɓe ƴeewi YouTube a tampi jiyani to bon yalti depuis le 30 le 29 mais dans un premier temps min mbanno ɗum tan ko mettre en ligne dans les plateformes de streaming sa nani woni les plateformes comme Deezer Spotify Apple Music et tout parce que ene joguino hen nde gandanɗa kode baɗenode clip ha paari min jiɗno ko clip aji jalta sur YouTube ha para après min puɗɗo wadde uploader les sons mais là actuellement son ji fof ne mbaɗi disponible sur YouTube sa naati sa tappi Wizaby officiel ma yi chaîne makko YouTube tout est là-bas en fait mais joni makas mbiɗa yiiɗi mbaɗa holko mbatta conseil woni rapperuji men rapperuji Sénégal ɗiɗo nos artistes côté Sénégal bon en tout cas artistes uji fof fulɓe parce que pour min la rive là elle n'est pas une barrière à la Sénégal à la Mauritanie kala artiste mbaɗo produire en pulaar je leur conseille de continuer à beaucoup travailler et de manière sérieuse parce que ko golle rek jobata en fait liggoɗen mbaɗen focus sur l'essentiel mbaɗen taire nos divergences là parce que ay Sénégal mota min mi gëman ɗum min gëmmi ko talent parce que heewi arɓe ɗo e Dakar advisor CICES Grand Théâtre authentique jugam naati hen Boye Diara Brems projet jawtuɗo ɗo donc foof emin jeeyano e pionnier ji wannoɓe ɗum mettre en place donc minen min jeeyaka e wiyoɓe Sénégal walla Mauritanie kala to artiste wawi wonde actuellement voilà yo liggo actuellement Allah walli en eɗen jogui beatmaker uji badɗi excellent machallah eɗen jogui aussi communauté mo gandanɗa nana mbaɗa gravité autour du hip hop le reste c'est de travailler de manière sérieuse et d'avancer vers l'essentiel quoi pour nous
Ok, merci ko mbawɗa wiide Piindi TV. Piindi, merci pour votre présence. Merci Anne Diary Ndiaye parce que aussi tu es quelqu'un de vraiment d'extraordinaire. Adana jagge culture urbaine pulaar o, adana darono yimɓe projet ji men. Récemment en mbaɗi lancement album, tu étais la seule femme qui était là-bas présente. Ɗum aussi ko min waɗoɓema hen remercier, min mbaɗma encouragé a ɓeeɗo jaggude parce que aussi kala ko neɗɗo wawi wonde yo gonɗu rek quoi. Ay cultures urbaines ko mouvement baɗɗo baɗaɗo marginalisé seeɗa parce que nandane culture men enen no feewi quoi, culture halpulaar, mais ce qui est sûr c'est que lawol ngol ne juuti rek mais ma mettre ne gurɗen e culture o quoi. Là actuellement c'est le moment d'investir. À un moment donné man mbaɗ récolté ko mbaɗen investir e culture o inchallah te an ma jeeye waɗoɓe récolté ɓe inchallah. Parce que a jonta salminima mi salmitima sehilam ça va no gurɗa jamta no jiiɗɗa jammo jammo sona fuɗɗima welde yimɓe puɗɗima arde par seeɗa mare Wizaby ko artiste ma hol son ɓurɗo hen weldema e Wizaby so nde weli kam ne mi anda inde ɓe a heɗota o Wizaby mbeɗa heɗomo ke mi anda inde hen a heeɗima album keso eyyi kanko e Boy Diaro mo Boy Diaro on weli on naati Allah ne seeɗi o rewi hen o rewi an a heeɗa hen i goɗo yilaɗum eyo kono joni noon hande min tawimo ɗo ene Sorano a ari a machallah a ñantima ñantugal machallah jongal mo ganduɗa yahata wiye o waɗi trop sexy ko grand dame ñantiɗa dal ɓeren ko weltare adduma ɗo weltare adde kam ɗo affaire pulaar ko neddi fo yimɓe fo notor c'est ça ma luggade Wizaby concert mum hay goto ma rippede ayya ɗum de min ɓoni dal ferme ni ga ɓorni talon ɓe ɗon talon moom sa ɓonni ɗum arani concert sa concert ɓonno bottat e ngol jangol gonma ewo ɓe beltanimama merci on jarama mbaɗa wiide Piindi TV taw Piindi TV sona weltare tan affaire pulaar to wawi hewde foof oɗon jiiye ɗon ko mbatton ko yalla nawru ɗum yeeso yo yaaha ɓuura ɗo en ewo enen ɗo e DJ Doobidou hay goto wattamo présenté DJ Doobidou mi salminimama mi salmitimama ma sœur Diary mi salmini aussi téléspectateur uji heɓo men à travers Piindi TV également et ça va. mais DJ Doobidou hande en tant que acteur culturel saabu en jii hande programme uji keewi sorti album ngaji keewi mais onon tan mbawi haalande yimɓeɓe laaɓande ɗumen holko woni nder walla holko woni hen. Bon c'est vrai album ngaji nana jalta machallah yimɓeɓe nana mbaɗa activité ji mum mais des fois eɗen jooɗo eɗen mbari yiide ko wayni quoi way spectacle uji mais artiste uji nana mbaɗa production no feewi aɓene mbaɗa liggeyaji mabɓe de côté gote mabɓe foof et so tawi eɗen mbaɗatno par exemple gonɗen koye décembre so eɗen mbaɗatno analyse générale hannde eɗen mbawi wiide au niveau de Sénégal rap pulaar o album de BBMC yaltiɗo l'album de Safarayi yaltiɗo album de Boy Diaro yaltiɗo hande ɗen e album Wizaby donc ko quelque chose quoi c'est important que artiste uji cuusa yaltinde ko wiyete album ngaji régime oɗon tan c'est important parce que artiste ko production tagar ɗum wiyede no woni e actualité quoi ɗum eɗen mbawi quand même vraiment analyse oɗon banggue quoi kadi en jii woni artiste aji men woni banggue goɗɗe ɗi woni Mauritanie en jii kamɓe heɓe keeɓa tournée international mais mo Sénégal naɓe mi sikki kamɓe koɓe parani yaade tournée walla ko hoɗum walla ko connaissance wala woni ɗon non pas connaissance ni mais min pour min aussi ko hunde foof ko avec temps mataw aussi kadi promoteur hay goto wiyata ɗum ko an adda rana dadoro ɗum woni ko mbiyannomami nano ene jeeya aussi ko wiyete liggey artiste foti ko liggade kono permettre wawa vraiment yettade won certaine nouveau ji ha promoteur uji mbawa wad noddudemo pour ya ara aɗa assistude événement ji mabɓe quoi et ça c'est important pour min ko so yonti tan ma artiste o ya quoi ko mbawɗa hokkude conseil rapport uji yoɓe liggo liggey woni foof ala hay goto ɓuranaka hay goto wiya ko an ɓuuri kaari mais sa liggima rek yimɓeɓe jar ko liggoɗɗa ko mais sa liggay kadi aussi an gonɗo e télé o e min liggotoɗo e radio o e goɗɗo liggotoɗo e télé o e gonɗo e internet o on peut pas parler de toi Wizaby on a resté pendant 3 ans goto haalani haala makko par ce que o liggaki donc firti ko so jo arti hande yimɓeɓe gaari concert makko firti ko mono liggo donc yo artiste uji liggo ɗum woni gonga mais hande tigui yakar dal Wizaby yaltinto ko gandanɗa hoore mum ko haalte dal non nice Wizaby c'est un très bon rappeur donc mbeɗa andi yimɓeɓe ma gar pour heɗade album o ma yimɓe gar pour consomme de concert o yoɓe jakade aussi e plateforme uji ɓe keɗo album o voilà ok Doobidou a salminama mi weltima
merci beaucoup ke bandiraɓe en jii machallah ko tawɗen Sorano ko ɓe mbiyata ko noon barmi so fasi tan heewi so uuri tan so fasi heewi ko uurde hande noon en jii yimɓeɓe ɓiɓɓe fulɓe fof nootima tout enen gandi Sorano no wayi Sorano wona neɗɗo wona ɓiɗɗo pullo fof andi Sorano mais hande en jii kam fof ɓe mbi ko kalto rap pulaar noddi ɓiɓɓe fulɓe nooto Wizaby o ko kangaɗo o sellani o bayal coiffeuse salu e o caméraman meɗen naten nder ƴeewen ko woni toon ma wul ma wel ma yetta hah caggal leydi welani haalde fejere cokkaako fejere live ma jangde ne weeɓi ko heɓde gandal ɓuuri sadde maîtrise takani maîtrise en live ma diplôme ne weeɓi ko heɓde golle ɓuuri sadde ene yeycudare nde garmi ɗo somi firtani hay maji artirtami toon mais neɗɗo ɗannoɗa min ɗon min tasata jikketaɗi ko jawɗi laami on ya what's up Majaho wodi ande kame yeto yadu ibe jangwale date majaho gorko galle salato ya wari ibe jangwale date yewni mele babo yewni sehi babo yewni nene mi yewni baba mi yewni sehi babo ko étape bro wine tabo ngabo kadi sukato do ko foko tabo munyal wawi fo susa kode lamo tako me munye kede cewde sabu wonko haalo tako jaho tanje jambro ko cima tiga dimi so tuti gonka haji wonbe timbe tinande mi yawbi ya mawdi cakalam mi anda hayno way ya pero fawgi cakalam mi c'est que mus min kalani so nel min naldan min biye min ballani wonde kay police min kolaki so alla min dejan goro boni balnaɓe ladde sirani sabu andaɓi moƴote min gullani yaw mete ladde hollata min mi sikkani somi wonte mon goƴa ana tillani majaho majaho sa woni yade kamɓe yetto yaadu ɓe jam wale ladde majaho gorko galle salatoya wari ɓe jom wale lati yewni nene baba yewni sehilaba mi yewni nene mi yewni baba mi yewni sehilaba Sorano bujanga majaho 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 Ladies and gentlemen, Wizaby Abidin, Udai Big Rappy in the house, my man Steady K in the house, my man No One in the house, my man Tim Sam in the house, my man Will Trade in the house, DJ U, and Food Escorando. Yeah, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Amin jogi jontaɗo goro cuuɗiɗo caggal o wiyete ko China joom dane welde nde nanaton nde e assalamu aleykum bandiraɓe mi salminimon mi weltanimon I love you for real mais hande noon ko concert nder e concert Bowal merci beaucoup let's go on voit comment on fait est-ce qu'on peut mais après on bouge that's good hein.
Andi yumma waylim kono andi joni gara tawri les ardi dow wadori kudi jippunde ma fewnama hoto hul haydara arɗo jam arɗo cellal ara aɗo suuri sawma e reedo mum wurnel ma nguleki sappo e jeetati feccama kono ustani museki hakko yonti ara humpito yo duniya darangal ma musa kono yumma wima duniya ko nejo dow ha les ko jam jifortela te so jamma wirnama caggal mani itor keɓa hankati na yettima yiiɗo no wayi life lo pour lo kono tinno hoto wayi rokkani hoore mum ko dañi fof yo naw jere bismillah e bone o bismillah e mojero gunu gudena kañum jasi prison fight for your right home jango keɓa I wanna be free, fly over the sky. Don't come with me and don't come with Judy me here. All right, all right. Fly over the sky and fly so high. Oh, anda da mauna. Oh, arti borde bifje ma ko yidi liberté ma kanyum libero ita bibbe ma funere ma wurani ana haba hayeti do fewje ko fewje no ko no ponel kanko kebrido tapending ding o mo ballo bodo helo ande ko boci todo wala mi ma e bodo hero joni mi andi ko take mo jaggi hade ero wadi kamdo o wudi tatambe woni dajal ko dum ko system capitali was the bedo was the ko take capitali o wudi boci timi yo bifje dewri bam mi yehi mi artu ya yo kanko fecce bedo fewje le mette berde ko ita mi diwo mi ngako mi tinte bandam ne hoita say bernam ne buba ne bigo ko kambe tero heba free free the sky the sky Fight for my freedom, fight for my vision. Yes, fight for my soul. We're together. Set up my soul free. Get all the rules to be free. Look at my darling. Woo! E poponamo kelle o woni jina jomtande welnde nice no il faut que mi fugo goddo guddo ha para après mbaden non okay bonnendo hankadi ladies and gentlemen gonnomi koye narkinade mbeɗa ƴeewa yeyde momanagal mbeɗa adda tristesse mbeɗa fottaga mais ono oɗon gandi ɗum wona gueɗalam ƴeewen holto paren banggue goɗɗo on va où ladies and gentlemen waji ɓe mbi kam il faut que mi ƴeewa yaltini émotion o seeɗa kadi par ce que ɓe gañat mi faari ko jirwi ko après dande nde loror gotol quoi wonde mbaɗiren ɗum ɗon ok on bouge simsam all right ɓayen kotoma
oɗo instant komi jaltindo album goto ne wiye conscience collective son jahowo kañum koye cariga jeeya polelam koye conscience collective jeeya oɗo son également mo jiɗmi jouɗi wiyete koto ma woni kamne kadi koye conscience collective jeeya donc mboɗo yiɗi keɗoɗon mo nice so ɗon pari jirwinen ɗum ha jirwa jajofte all right let's go. Okay. Ladies and gentlemen, and also, when we did every day, the system and God and we are real. Digu, not the Ria Minaramo. And since someone are in every day, and my friend, they shows too. You will tell me, Jam Hiremon Pulagu. Jajuf.
firti noon ha merci Ria sisto moƴƴo noon neɗɗo tedduɗo comme no onon fof no goniron yimɓe tedduɓe ni yo Allah yoɓon aha no nice ƴettutama aha yo ar on va où all right maintenant min komi jiɗɗo naatane concert hip hop he par ce que mboɗo andi ko ɗum paddon mais hade ɗum ɗon on ƴettotamo nice boy nice tempo tempo rek est ce que ɗum paami par ce que hande komi joguiɗo hellifaɓe kellifaɗo goto wiyete ko malal almami talla woni fuu malade kellifaɗo goɗɗo ko neɗɗom ceernom paya sek soɗo en pari min mboɗo hersa ɓortade yeeso mabɓe soɗo en pari min e moon real motherfucking hip hop ha weeta soɗo oɗon jiiɗi mboɗo yiiɗi soɗo on jiiɗa mboɗo yiiɗi oɗon pari kaw mi salminima mi juurimama bisimilla ma neɗɗo mo teddinmi noon neɗɗo jiɗɗo pulagu neɗɗo jankiniɗo wallahi kadi mboɗo yiiɗi guittanamo gueɗal fodde ko waɗi représenté pour Sénégal ko mais fodde jangde nde o janginani min nde quoi mboɗo yiɗi gandanmo e zahir gandanmo e batin par ce que ko kalantomi on ɗo henna ko min setti ɗum min e hewde koyɗe nder ji hip hop mi saftotoon hawrude e bandiraɓe men nde Allah hoddiri min jalti bowol fof min e papa ngari law oɗo neɗɗo fooɗo min wiya min est ce que oɗon gandi min chaque jour nde Allah hoddiri pinni il faut que mi ara haa ɗo hene pour yiide malal pour arande dépense mo mbawmi tanoyde nder galle amen ɗum ɗon ko hip hop rek wawi wadde ɗum donc dokkemo gelle guittanamo gueɗal for real salminima kaw yo Allah yoɓ moƴƴere merci pour tout grand jaajëf respect jinnomi jimen ensemble hande mi yimat seeɗa o non bandiraɓe keɗoɗe kettoɗe mi paamon ko haalate ko ɓamtare leydi meɗen o non bandiraɓe keɗoɗe kettoɗe mi paamon ko haalate ko ɓamtare Wizaby men. Merci Kaw. Merci, merci. Jaajëf, ladies and gentlemen. Parce que comme jiɗɗo so ɗen mbaɗi enchaîné concert o rek taw hankkadi mba en jippinta level o watta hay hunde ko waɗi ɗum cut quoi par ce que mbo jogui invité ji Elzo Diamou Dongo nan ɗo henna Talbi nan ɗo henna
wajibe fof nan do en black gang en nan tiagal wajibe fof nan tiagal quoi donc comme ci do odo instant joni ketto don nice parce que be do yimbe be mbado mi on présenter do en be boy jew be ngona yimbe chomoji ko be yimbe teddube e nder leñol ngol te min mbodi yidi onon kepti non dum parce que dum don ko ngalo hip hop donc bi jiddo bismade do en aussi nadde men paya gorko mo orko jere konko woni manager safaray gaen tampudo pour hip hop gal sen konko woni parrain événement o ngarmi kalan momi biwomi grand ore instant ko min wado be organiser événement amin pour hen wadde rendre hommage Fou Malade fodde ko wadi représenter pour culture urbaine ko fodde ko wadi représenter pour communauté o ko fodde ko wadi représenter pour Sénégal ko mbimo amin pour wadorde rendre hommage manam grand goto biyeteɗo Marba Jamin Teki fodde ko wadi représenter ko parce que nde wajibe fof jiloto peeje pour serluden kambe ko be arbe be dari darde hip hop o wadi soutenir onon idée o jogi respect di non légende uji hande ko konko woni do hen te mbodo jogemo ko respect no fewi parce que enen fofo fondi hip hop ruji fofo fondi respect big man. Merci frère, merci beaucoup ko an won teddudo mi yida hebbinde haala parce que teddungal nedo so wadim teddungal ala mo wada yebde dum ka jeune jogido talent gomdo hoore mudum gandudo ko yidi te nani hen dum don wana wasode men parce que min no bidani sa noddinum sa noddanumi sa darim tam daror don parce que weli pousé ko gonde lawol ganada sa pousi ko yahar sum sa pousan ko yahar an fuutankoɓe mbaɗe ma yakare en mbaɗe ma jikki mbawɓe ɗum tan ko du courage vraiment honor dukkuɗam ɗo ko ça me donne encore beaucoup de courage à continuer à œuvrer pour le rayonnement de la culture pulaar parce que minen min jibina koye culture pulaar minen komin ko mbi Farba Salli kal ganduɗo Farba Salli andi Farba Salli andira koye culture pulaar donc vraiment merci beaucoup mi yiiɗa junnade merci vraiment pour l'honneur que tu m'as fait donc bandiraɓe jimmi ko mbaɗon estaynen ovation pour Wizaby ono fof dokkemo kelle kelle parce que c'est un gars respectueux vraiment merci mon frère wanda kayo bayasek iya wanda ke yo nyiwa wanda rake le yo sami wanda jama mo wambi nyiwa hoyan yesek merci bandiraɓe on teddini hip hop heddi ko minne gari mi teddini on à travers prestation mi hollo on love mo jogui ɗon pour game o love pawɗo noon joguimi pour game o nice let's go yoɓe gaddu rap dudal let's move on all right Sorano, vous êtes là? Real motherfucking hip hop. All right. Go. Bang, bang. Hande ɓurmi wawde windude haydara mi usani. Let me drop those lines hay so koɓɓe ɗe musani. I heɓi bro wundu, I heɓat bro clean. Keɓora real rapper yetto yaki bro clean. Let me check the mic, hande hip hop iji. Level di shida, baɗon tupak holla. Respect RS one, get to hip, wati golle mum. Rapper wona buzz, gandal tigi woni. Hatte MC in ko spoken word, last poet. Ko affaire de bête, sa ari baral waɓe koet. Esclavage plantation, homie eska victory. Hip hop rufi plar, kono marki black history. Black is real like Africa Bambata. Rapu highs royal and what them Bambata. Better ko beach, go the head of the whole fuck. DJ Benny Frank, ko the flash. Put the water rap, the water roof, the water rap, man. Put the water rap, the water roof, the water rap, man. Put the water rap, the water roof, the water rap, man. Put the water rap, the water roof, the water rap, man. Delaware Gandal, hip hop culture, representing the underground now and the future. Drawing, DJing, MCing, graffiti. Dumboy, Bezo, peace, love and unity.
Bana hip hop, masa wande rapper. Puri bana rapper, masa wande hip hop. Banam ka aki enen the Zulu nation. So business heavy done habur children warren. Street activism, high anti beatbox coming heavy no mic. People in the big box on the NWA. When I freak and the mean hardcore for people. Like the public enemy and heavy no harder. Arme blanche high for who's the violence. Rapper decipher, better go bitch. Go to hell, hot the whole fuck. DJ go to put the water up, put the water up, the water up, man. Bang, 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 yo. Put the water up, put the water up, the water up, man. Bang, 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 yo. Put the water up, put the water up, the water up, man. Bang, 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 yo. Put the water up, put the water up, the water up, man. Bang, 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 yo. So people lawal jam homie, lawal Mahatma. Maoni kinare Mahatma. Wanda kujinda wanda avenir na Fatma. Yes, of the Murda Masam from the Fatma. Hey, me one day Mason, Galabi Mahatma. Duko pindol rap, wanna rock the Mahatma. Bam baba ma babi ma bande benude. Ya bam tu bande no barbere kajum de Fatma. Malado, jetti jumbo weri kama. Jafrudo malado. Kambe fof bawi rap, wade ko mi tune. To put the wawde rap, Kudol jinne na nay jumbo human pinne banaki human pinne wadde mami human pinne nyami de yaba terap nyami buda dum wana rap bedo rap buda wade rap the wade rap bang 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 take ko buda wade rap the wade rap buda wade rap the wade rap take ko buda wade rap the wade rap Julio. Escorando! Julio, I'm sorry. The real motherfucking hip hop in the house. Why people don't know what they are? Il va parler à mon freestyle, okay? On descend on donne Julio. Hey, ladies and gentlemen, Fulham Kobe. Dites-moi qu'on donne le maximum de respect aux artistes. Il est engagé au révolutionnaire. Mr. Julio l'absolu. Hey yo, Fouta amna rap, Fouta amna rap. Say Fouta amna rap, Fouta amna rap. Hey yo, Fouta amna rap, Fouta amna rap. Mais Fouta amna rap, Fouta amna rap. Guma Fouta amna rap, Fouta amna rap. Say Fouta amna rap, Fouta amna rap. Hey yo, Fouta amna rap, Fouta amna rap. Ini Fouta amna rap, Fouta amna rap. Tek tak sen tedi te duma tegi di tepi sen tati du tegi ne damay tot ni toti du toti retala di chop di tay ma tegalati sen tap. Tawi sen chapi di len tesse ak sama takki. Di tango di tot di ngay calculer di parti ne may enculer sen peri men di sallo ne sen pe. Di tango di sen fake dem di payone se pute get my bed again they chop again no tegi len anten. Beaucoup man the fuck you ben ay kotige na grand ku ñoy pénétrer bi gembi di contaminer ay MST. Da nga bëgg taxu rat deglul is. Même ak ça du la assuré je vous baisse from bis buzz pile bay pass pile burn press bay bon bien bon bro benn bopp pour a big brand bañ bër beat bu may braqué beat press la ay yow Fouta am na rap Fouta am na rap yeah Fouta am na rap Fouta am na rap yow Fouta am na rap Fouta am na rap ima Fouta am na rap Fouta am na rap yow rap tigi rigi rap tigi rigi ima rap tigi rigi du ko rap tigi rigi yow rap tigi rigi rap tigi rigi rap tigi rigi rap tigi rigi say Wizaby say Wizaby say Wizaby say Julio Wizaby ima Julio say Wizaby ima Julio say Wizaby say Julio say real hip hop ima Julio say real hip hop du ko real hip hop say real hip hop Comme tu l'as dit la fois passée là, ça va commencer à sauver. Ladies and gentlemen. I olo gain mo jidon toyno. Jom koyel ulul gondo royno. Jojini mo doyena rek. Ko pour bambude doyen avec real motherfucking hip hop. Odon peri. Tirel challe in the house. On part vers où? Johnny Bembika, il faut que mi rutino ne chari ka seda.
All right. On bouge, hein? Hey, berne mema wonki dilli anada andi ngodo tinni me haro hewde usat gilli lawol ben fo wilte lim jabi jaran mami hedani mako wiite ala ko jaran mami a hedota ko yimbe erreur itte wattami bida divorce windere lakara tawatami mi hala seeda pikka crise mi famme daji woppinma hen mi yaba télé coupa prise premier be gille berne ma he gonga mi yata tadi am borno law podam udit berne mi nara hani yo bodema waram bode heewi no dali kono dum wonata sakam bode heppinar jali be an jodoro saram hala non ko mami yami nan do yami nan yami nan tonya wa ya fande mi felli min dori gilnane baby yo kalle diw hala non ko mami yami nan Hey! Yeah. Munyal ko mantorgal yaw hari ittu bone yaaru jam jam jaw mi anda goddo min ko antan wonti ko noro fo bona welti handi mi wal hoydu dema ha welti ala jibaka bada jikata mi ana yaminen hodo jikana mi jikata mi wawa arhalde yam sabuta deji tan mi amat yaminen arwalde yam ono fojir minan Allah ko mami yaminan 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 no min tanya ma ya fande mi felliti min dori kilnane baby yo kala diw Allah ko mami yaminan kay chalal 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 ay tugur 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 ay tugur 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 ay tugur 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 ay tugur 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 ala nam ko kadami yaminan 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 itanya mai yaminan ayya Mr. Zoo boy way gon affaire o nana jetto forme seeda ni go aron affaire o haala ga fogo hollum mbedda ko mbeddaran jaajëfate ci min jal min kolliri lo and them maybe now Africa in a man the click on clap they tell in the air somebody tin kana sarafina fin kana sarafina yimbi jabare men kana idol sen puderi magal men say wana bikidi kona tewa eta woni ena mi ma billahi let's go
fiere, guerrier. Fiere, guerrier, Africa, fiere, guerrier. Nyaka ina mana wara africaine waya on jaga wara hare génocide man escroc et gat hare politique pétrole et gaz so tuba ko hadina nyamde hakimi malama sata keba liberté so hakile malama wana kambe ko ben fondo wade mojube maccube mabbe dewi tani rabe madu botta mo maccudu ala sa ko nyamde mobbe nyama nyamde ben landi be ben ko lama be landi be mabbe landi lambe ben kadi sede e mabbe tade hay min ben ko kambe koy mabbe ko kade e dum lamu hatta dole ruju wuji dole jambu yaay leydi wonbe kisse wonde ganu dum ko ronkine de hubi wonde tanu gaño africa africa you know what you do, man. It's a you don't get it. Let's go now. Fiere, guerrier, Africa, fiere, guerrier. Fiere, guerrier, Africa, fiere, guerrier. Ladies and gentlemen, Oro sound nigga for conscience collective. Let's go! Boy, me hal na don rek odo so ko gila bere rap mbodo nana ha mino horum natumi rabde ko natumi nande won dapo mi ko bere ya moy lolu odon pobo moy lolu mais mi weltani mon parce que kon real nigga saji ko hip hop boy don wade tewal e ka haysino soldat mon goro woni sur scène tout le temps odon don pour wade soutenir parce que hip hop ko peace love unity having fun te enen tan jogi mouvement bado non der aduna he. Bless up ladies and gentlemen, on va vers où? Right. Yeah. Chilo nyabe onji so little. Yeah. No welly, me nice. No welly, me nice. No welly, me nice. Pulago, no welly, me nice. When they pull on the welly, me nice. Lumdoko occasion, ladies and gentlemen. Pour do boné mon fof to jori do ena eden jogi boy goro ko minyimen enen fof jidimo boy jara furange ala mo yidama bammo ko ne ruti tout récemment do wono don mo ko ngone kadi wadi participation mo ko projet o te tout le temps so rewon ji waji be bier ko artiste uji di invite me projet o mo kambe ni buri kam yidde projet o parce que temps mo be jettar pour wade promouvoir projet o danaka hay min mi jettan dum te ko dum woni hip hop on bouge bay hein. Ladies and gentlemen, Peter non do il faut que ndille na hade hip hop o onon do wiye de ko pulla ala ko bori do wande flawri odi yo pulla de odi yo alla ne sedi flawri weli minna ya le yon kaboriya tambare bitarani be dina won ko tarani en flawri weli minna the way midnight. Can be the mapini. The Kulun and Abiredo Hatikanakini. Grandman and Jam Haisa Sipanani. How could a manaki and Dum Tampinan? Yakulo Flani, Haldem Galflani. Jadam Galflani, Gamtani Minchari. When plowing it all, plowing it on the shape of a bangle. Alhamdulillah, full be in the Alhamdulillah for you and I got down. Halam Sam
Lamuri lamuri, don't need to sabune. You be told that you go to be lamuri. Why plug with it? Oh, plug with it on the shape for bank. Alhamdulillah, alhamdulillah. Plug with the and then it's ready. Plug with the midnight. Yeah, the young somebody here. You know what to tell me? Plug with the midnight. The way, the way, the way, the way, the way, the way. Jambaranga koi pulla hadi hulata kadi sudata sanbati adi firtata sampai dam kawal jawdi mankata Never pull so much ya fighter. Why you come go. I'm not a very plug with a very midnight. Yeah, the young somebody. You know what to tell me? Plug with a very midnight. The way, the way, the way, the way, the midnight. The way, the way, the way, the way, the midnight. The way, the way, the way, the way, the midnight. I'm on a steady. I'm on a steady plug with a very midnight. I'm on a steady. I'm on a steady plug with a very midnight. Allah is steady. Allah is steady. And why don't get a fun now? Why don't get end up family in the house? Allah is steady. Oh boy. Ipobo want to fadigam. Mi da ngay non energy am doyena. Ni ara doyena. Al jabiro mic para vibe yo moy non. Papa, publico mo sikki be ma rewde men. Bawa. No be bawa. Boy ko mine ma wondo nyande jimi gan goro wadi publication sur Facebook. Oyi mine pigu min bay won emine me proof ni. Ji wonani kom honor non. Am. Daroda poftuda ko ka hambe seede. Nice. Parce que hokkam be seede on kedi mo so wana no mobe ne kedi nana ko boni. On kedi ma aya. Oh good. Hokkam be seede. Oh boy, you no cholu. You ready? Hey, welcome my man. Escondo. Hey. Osusa pure. La motaco. So mi cherte mama kawira baby papa. Kalle poban mi de. Amotaco. So mi pawi ko ide ala dilli no motaco. Osusa pure. La motaco. Osusa pure la motaco. Osusa pure la motaco. Osusa pure la motaco. Hey. Pai min giri boy. Kona hayes kon la wol ko minen jeli joni. Bima horla wo. Afferma leli sare pifot for garan guy. Rapper man navy rapping le kat garan guy. Hey stop. Get out the fucking way. Suka bi jane mon. Kefti ko jogin non. E wade bandi power so ala ji. Onon mon tanti kam japta ala breeze. Kadi hay kandi lobot so ala peace. Onon kon bandi dead I don't got 1, 2, 3 hey. Osusa pure hey yo. So mi cherte mama kawira be. Bibi papa. Elle papa mi de. Hey yo. So mi pawi ko ide ala 1, 2, 3 Osusa pure. La motaco. Osusa pure la motaco. Osusa pure la motaco. Osusa pure.
Jaw wonɓe caggal ɓe hoɗon dane concert boy fekk si len si kanam so tawi nguuri donc real motherfucking hip hop. Okay. Do the dough like this. Do the dough like this. Do the dough like this. Look at my horto. Biburum kala. What kind of manga the gorko? Kutu tayam kala. Rap heavy kuni high kuni mani bin kala. Wapara pular. What the ramli kala. What kind of manga the gorko? You mean none. You mean none. You mean none. Mami job so gas salaw mi fecinani hep hangi hade hinko hode wiya heptinani min nani mana won ko bali tellinani min hakkuda be hip hop ayira kellu badi ni tabi hare mi heda sabu rap hokkere sikto ko so fuyo hefta hip hop wala hep sabu so poni mi get down your team wala help e habda anyo yami fo get down we mo futa kulani job for any crazy another band keba crazy Sata ni yimba dañi kalis futa heavy gandal heavy poni tabe bati timne bam to pecce ko kayde kalino je kebo done kala kecce min malama maje min makira ko mecce people agu ko pinal pull up in the palo what kana magal gorko what kana magal gorko correction do lanne ari hato eska pari bode ma yege mo takta fenan najjada tay ko chamte ada fori hande perle jango pari double album gada zero depuis hafe on dar men enen ken fasira be hare hollo kasira halan kasira homi hande hip hop askira keba couple keba line keba punch keba dunk keba life keba gun grand prépare pour prendre les petits pouces comme papa ma papa comme papa ma papa pose postada sorte full of fui fam di feño ko fori fo fo abamino fo feka famino mon rappale nana kamba bada halaki fi dan karam mana parsada arano astar para tasar fasara marak dikala kasara mara tout le monde hey ayomi yi ayomi nan ayomi yi ayomi nan ayomi yi ayomi nan what kind of manga the gorko? You mean no? What kind of manga the gorko? You mean no? What kind of manga the gorko? What kind of manga the gorko? DJ you. DJ you. I don't know. See no one on the case I'm getting the heavy talking and me border bandu meru. Memi wawa. Bandu meru. Eh, kongu di bandi bandu meru. Eh. You mean none. You mean none, you mean none. Eh. Di bandi bandu meru. What? Kaula watako sabu koko moma haiti mo endi jakude mi ando koko wana kai min komi gota yera dino hono mi jogi be jiko 6 boda mi disrespect odo therapy mi gorko yo mi kulo odo jiko odo hiko wana belo yo ko perlira on dikta ko don tiko sodo lelo yo mi fijara e mawdo noddu pama modon gelo yo min so rapport je timne na malabas alabas mais sam dawri helde yumum huwar mafe do awana ni waji a pene mene I have to rock up my eyes are resine no mai bandu meru ai come on we gonna have you more yimbe amen ba you more bandu meru kongu di badi bandu meru come on we gonna have you more yimbe amen ba you more hey Chetanado Piindi wonder how could dandu bang bang more pinare yamma dal micro Entirado gilli kotina kangaju bang bang to rapport mettini ne jalli pro wade PNS weltes rapular españoles come padre mabbe isso cones muy bienes I know you wano mi hermano so la tiri mer maher mi hermano tu pirabe brique prata tu me tit papa nu nike tapano kui hey andin kaw mi wana n'importe quel body rado odo body jetal pama wata bi hey hip hop yomi nan kongu di badi bandu meru yomi nan kongu di badi
What? Congo di body. Congo di body. Congo di body. Boy. Boy, mi suuda xawon. Min affaire no jogori yaaru di ni. Ko non rek kalnir ci mon dum quoi yaaru non après. Xam nga no dum yaari fofu. Légui yu bu fekkee sama sound man ak taal bi bu fekkee taal bi eggagul ci coulisse dañ koy tëbal ba ci kanam ay tempo boy tempo rek boy tempo bo hor bakke kam perek de ayo ay njaafu doon Sa Majesté. Hala the water, get in the water, kumpa the water, high hit the water, ala cow her loud. Bitch, motherfucker. Ala cow her loud. We will holler the water, get in the water, kumpa the water, high hit the ala cow her loud. Bitch, motherfucker. You were cow yanting. Mi compadre, come dugura pular. Handa Sinton, yo found up Pete. Big up tatane. TV one the rapper man, Johnny come rapportane. Jamais pick my pella, me don't beat pass melody. You don't care about don't what the thick and kelody. I wonder what the fire gonna hit coming up. You wanna fuck me? Pernamane musaka masa memmeo. Kadef tutti class. Comme ça comme on a porté la de pour la musique am gonna go kuni mami pour le sanzen. Kala birtini no lubi what the What? I eat it. Ala cow horla. Bitches, motherfucker. Ala cow horla. Hey. We will holler the water. Get in the water. Put the water. I eat it. Ala cow horla. Bitches, motherfucker. Ala cow horla. I think the harvest army test mama. Hey. What you pick up for you window test mama. I'm in candy for king of your tin man. Hey. Get my woman ma. Get my cow. But I heard some water. You move my the rope. And I want the cow. Hey, cow the yam cooch. But I want the cow the yam cooch. You move my the ram, cow the yam cooch. And I want the cow, boy, the yam cooch. What the hell in the water? Get in the water. What? Put the high hit in the water. A la cow her now. Bitches. A cow. You move in the water. Get in the water. High hit in the water. Bitches, motherfucker. Ana pas coupé au repart, pas mon pile dans compagnie boy. Don't let you do all them. Man, burda wade rap, burda wade rap, wallahi. Faga mete lu koy faj, du paracetamol, ada test ba de kaw. Paracetamol, hefty there just from Soldaji Futa. Go to phone, jogi go, dañu soldaji Futa. Arrew oral. Résultat au rakatrice. Arrew oral. Réseau amé rapport free. Maino down at the rapportri. Maino e berne mo rapportri. Hala the water. Get in the water. What? Put the water. Hey, you in the water. Ala cow her low. Bitches, motherfucker. Ala cow her low. Hey. We hala the water. Hey. Get in the water. Put the water. Hey, you in the water. Ala cow her low. Bitches, motherfucker. Ala cow her low. You wanna tire? La tire. La tire. La tire. La tire. La tire. Wiz. Hey. Wiz. Ay Ibrahim. Ibrahim. Jamu ne ka mbere Elzo jamu donc rondon. Ay Ibrahim. Ma OG real nigga. Hey. Tempo rek. Katal ma lolu. Mi hebi nande hala ma. Ma heb dande leñol taw ayani baba mal. Class koy rap pada mal me hay sa resi nene ma have to ra ko baba ma. Abi holi an sakada kasa en takado a wona. Ladies and gentlemen, Fatar like go to Korea je donne tout Gor jigéen day fortu Ni may wacc pulin bigi duma leen tontu am degen ma fàtte am dama ci bokkul cool ak man te dama cool ak bir plateau ma tëkka biir jàmba kase yaa ngi gën a yokk comme bi yamba labo bi comme lobi ñooy taxal big pharma ni cool ak man woon naa leen cool ak kay ñi ma doon jéem a ku ci suuf suul naa leen fii ba sama karaw weex der bu ñuul lay way li may def solo métti ni ko tuul ma te ay yaha
Kodi ko Komainuji kodi, vibe kodi, kamekainuji moji. Chico. Komeji mai no be rap, jakube wibe crack, kame jawi no be hobby. Nagi komainuji kodi, vibe kodi, kamekainuji moji. Komeji mai no be rap, jakube wibe crack, kame jawi no be hobby. Chico. Aya. Déggu ma waay. Déggu na fort. Aya. Yes sir. Elzo, waxala gaay benn mo. Salaamaaleykum sama gaay. Say Wizaby. Chico Wizaby. Yeah, tey dama kontaan ñëw fii nii ak sama brother Wizaby ci salle bi nga xamante ne fii sama koñ la Dakar Plateau mu nekk sama salle préférée Sénégal bi yëpp. maa ko yëfi sama frère bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo bokk peuple ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal bokk même ethnie bokk même lépp te affaire bi du affaire de làkk kese affaire de communauté la donc sama gars yi maa ngi leen di bégee di leen ziar di leen wax ne lii c'est le juste début yeah maa ngi lay féliciter bu baax bro di kontaan torop Dewmo Elzo Jamu Dongo artiste uji kal sen fof ne cettoye mo ko affaire goto woni humilité ko gayen jankiniɗo par ce que ko hip hop oɗo instant jeeni wona on di jombanima oɗo son mo mbatmi ɗo henna ko ɗo min jeeya e feccere son uji fof koye studio mo ko gappato toon jommi ɗum so tawi mi yettima ko gallam mi haala mi welto mi waɗa ko belami mi gérata noon kam kono saaha mi wutta oɗon ɗacca hakke yow yaa borom baax rek yaa moo tax jaajëf respect on the track let's go ak lu yoon ɓeɗo ko geng Chico Dem nañ lu ne taxul ma baay toog fi gañe kër bu fekkee gañe woo ba taay def nañ ma lu ne taxul ma taay doone xolu or taxul ma dundu ca kaay c'est quoi les baay 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 léegi nag luy jël bi luy problème bi tegg leen ma seen gët tëj seen kan teg kaku bët yi ba du xeeb lañ ma doon xoole maa gën a am naa doole yéen dim ñëpp toog di gis lépp xawma lu yoole jël nañ maa fexeel ba sonn bëggoon ma sàkkal pexe mënoo leen ci man salaamaaleykum yàllaay tax ma texe salaamaaleykum yàllaay tax man mënoo leen ci man salaamaaleykum dañ ma doon jéem a teg piège but I'll be moving and y'all be losing dañ ma doon jéem a teg piège but I'll be moving pop may ma tegal kees la cause I need music hey jëm nañ lu ne taxul ma baay toog fi gañe kër bu fekkee gañe boo ba taay def nañ ma lu ne taxul ma taay doone xolu on taxul ma dundu ca kaay c'est quoi les baay c'est quoi les baay c'est quoi les baay tout le monde c'est quoi les baay yeah c'est quoi les baay nee naa leen baay na xool yi nice nee naa leen nice bul foog ne kilin fii mooy tax nga kilin fee yàlla du tëj bunt ba pare tëj palanteer gën yées nga yëgal town comme na ci dégg yëgal town booy town yàgg yëgal town pour gisaat ñu yëgal town dañ ma doon jéem a teg piège but I'll be moving yow yaa be losing dañ ma doon jéem a teg piège but I'll be moving 1 2 teg ma lu ne taxul ma baay toog fi gañe kër bu fekkee gañe or taxul ma ne baay c'est quoi les baay ci kaw c'est quoi les baay c'est quoi les baay tout le monde c'est quoi les baay c'est quoi les baay What's up Sorano yes sir Wizaby everything on this yeah noppil defoo fii lu kenn deful
Message amul yaram wax yu sew yi dañ ko tul taw ba léegi nga ne daf ñuy suul dama jobi dox bi dama tul ñu dem hey pour muy leer 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 dox bi dama tul Pour mes lettres et puis ça fait l'air. Je vais les cramer comme du disque. J'ai quel retard. Bêtise de recette. Puis tout dit dama mën a si dara. Je vis ma vie, fuck la vie des autres. Flash comme jam dans le gën say say comme Al-Qaïda. Rap Bamba. Million ci game bu yaatu borom xol yi xati bañ ma tàkk. Am fam ghetto xam naa ñu koy doxal xam naa ñan la kat gi dugal ci kàmb. Bëre daan jël li ma toog du ma lamb. Dam ko mbapat ba yegg ci géej gi lan nga may fenal waxtu leen sonal. Liggéey leen du daw yaram te bàyyi réel li ngay sosal. I'm from Africa. I do this for the culture. The floor is high, go tell them I'm the culture. From Africa, we do it for the culture. Who that party soul, but soul, you wanna see who more. That's what we look at the fool. Yaran wax you say we need to do. Tawa legi ngale legi soul. Them a job it, them a tool. Pour me let, pour me let, pour me let, pour me let. Pour me let, pour me let, pour me let. Top we demo tool, yeah. Let them let you find you, take on your land. Dealer, that is a fact. On the track, continue. I think never give it. Young you want me. Si kekala nendu fi bonde. Bulu pabi de ko yagu lore. Dega dinga ma keys, taku ma D's. Gado ay D's, ma ngi ci on ngane. Ma ngi ci dragi ngane. Yegal grati. Wacce fi Grammy. Pour me leer dama job seen bool may job sama life yaa ngi air ay bon dama naa it bu ma laaj lu mu doon maa ngi toog sama way wi on lay doon tëddal ma biit ma tëddee ci gars yi wan leen li vidéo bëccëg maa ngi si biir yow yaa ngi si biir sa niveau moo suufee bu si dër I'm from Africa I do it for the culture the floor is high go tell them I'm the culture of Africa we do it for the culture who don't want the soul ma soul you wanna soul I feel there for me look at them full même si amul yaram wa yu sew yi dañ ko tul tawa léegi nga ne dañuy suul demal job yi dox bi demal tul pour muy leer 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 dox bi demal tul Wizaby Funa Arab Wizaby what's up benn kaddu nice happy you katal mo ko hade tali arde no ko do piye hendum après nga den beat babakano oji gang so doño bailers black ganger po hen ko luubi donc oɗo instant joni hoɗo talbi woni digo ƴewnam talbi donc mi yetti oɗo grand joɗiɗo ɗo ceerno alpha ga en jagguɗo e combat o ga en teddinɗo pulago bless up dj du haalni ɗum haalama te mi rende ka neɗɗo mawɗo bro bless up all right let's bring this shit ana wagabi oɗo boy noon min mbeɗen oɗon korsini mo par ce que o wayi kono enen ni ko bedda ko marginal ko waga ko hip hop on paami fof donc mbaɗemo show love mbaɗemo show respect allez-y bring this shit hey bring that shit est-ce que on party pour kuɓen ɗo waɗani lowde ɓattade mbaɗen concert nana ko boni mawɓe ne keeɗi nana ko boni sanano mawɓe ne keeɗi nana ko boni sanano mawɓe ne keeɗi nana ko boni hay suko muɓo den ɗum hey suma duɓo den ɗum joko mbaɗen me ɗum den ɗum waɗo suko muɓo den ɗum
suko mu ba dee tus ku ko bëgg a def xus bu ma tegal léegi ma ragal du ma def tus dem si dugg game jug bés ak li ngeen tul bés ak li nga geen tul ak paako bu mag seen tul fii na julde geeje suko mu ba dee kanto kalmi safat hip hop ay sami wii la ngeen ariyam prek na mi sariyami prek mi ko mbete ndere boowal te suk laane jëtude crack foog régime bi jóg jox seen dug si jël bali bala xam lépp muy mujj kabudo gali foofu yéen a tilli na teemo dabudo ngabudo foofu tilli na meeno suko motherfucker enda ndani story ni metti daye class way kono denda sanana mo bene kedi na ko boni mo bene kedi na ko boni sanana mo bene kedi na ko boni sanana mo bene kedi na ko boni suko mo bodej suko mo bodej suma du bodej dum suko mo bodej joko mbada medum dedum wala suko mo bodej min clash takatami usa dubam wode mole allo koy mi wona mawne te min so suko wino soko ener tubam tawaton boldu yaltinor yumum sanana mo bene kedi na ko boni lëmbalu law bi tegi may na ko bonis ku leen def bukkee na taal bi fay na ko muni rey la ñëw di dee si sa nag bi kay naa ko mu ngi gido ina jaka kam mi ku passé kale wana hala makatan hala te pale bëri num la jam moo ma tee pare taal bi ko jamaay jiite moo ko tee pare wana cuus do hulat kando yi moo gulat rapport ma buri wonde fekk bi yow salal pulam Wizaby géré le bec couloir sa son bi tàkk comme sula sa son bi yëpp dañuy bëgg tey taal bi làkk na pulaar sanana mo bene kedi na ko boni mo bene kedi na ko boni sanana mo bene kedi na ko boni sanana mo bene kedi na ko suko mu ba dej us suma du ba dendu suko mu ba dendu joko made medum dedum wala medum dedum suko mu ba dej us suko mu ba dej us chomo du ko deglu chomo du ko deglu mani chomo du ko deglu chomo du ko deglu chomo du ko deglu mani chomo du ko deglu Wizaby chomo du ko déglu ki chomo du ko déglu tal bi chomo du ko déglu ki chomo du ko déglu Wizaby chomo du ko déglu 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 DJ you amen DJ you tell ma loolu you Sorano est-ce que yéen a ngi si jàmm taal bi Wizaby taal bi Wizaby mais Wizaby félicitations frérot baay kontaan naa de sama gaay ana gën a kontaan man tamit yéen rek laaj topp man tamit yéen kese laaj topp gaay bëgg naa de préparel ma bitu bëgg naa trop bëgg naa de waaw wuy leen ma merci beaucoup Wizaby merci beaucoup à vous tous jaajëf te kontaan naa trop beneen yoon mooy daax inshallah jërëjëf taal bi jaajëf boy andil ma bitu OG gang sa bi to black gang woni hey Baba Kana, aka Dara. Baba Kana, SKO Dara. Baba Kana, SKO Dara. Baba Kana, corrupt. Jindo, Daniel Ali, min bi corrupt. Hey corrupt, min bi corrupt. Jindo for pando for Daniel alias. Awani mentor min. Awani idol of a PULAAR. For real, forever. My man Bailers. Fufu Tanke. The OG from Wizaby. Bring this in. Baba Kana, aka Dara. Baba Kana, aka Dara. aka Dara. SKO Dara. Baba Kana, aka Dara. Baba Kana, aka Dara. Say min bi corrupt. Jindo fo kanjo fo min bi corrupt. Jindo fo kanjo fo min bi corrupt. Say hey corrupt. Min bi corrupt. Jindo fo kanjo fo min bi corrupt. Jindo fo kanjo fo min bi corrupt. Rampu kawat.
Coward, Ralph Coward, Coward, Ralph Coward, Ralph Coward, Coward. Yeah. Come on. Respect, Buddha, respect, Buddha, PULAAR hip hop. Respect, Buddha, Buddha, PULAAR hip hop. Respect, Buddha, PULAAR hip hop. Respect, Buddha, PULAAR hip hop. PULAAR hip hop. Doño Alia. PULAAR hip hop. Takka becce maeta, not the jenga tayata, takka keri tayata, hulata, fayata, tulata, fayatan. Arian tinta compacto alla tri, Rania tinta, Jabrukotna alla atri, Walde Patri, to the garderi, right through the word. Coward, Ralph Coward, Ralph Coward, Ralph Coward. Dubi juko embisil ko neddo entere o sawo nam ko bombo mami hawmon baba kana hattam sa fuuta pulaar hip hop jonnati wadde respect bamu rap ko debbo walla gorko fi mum fuloma bala ni hawa tay go so si jokko fuloma na wawa hay ko reda ka comme je comme jeyso fede lam der bunna ma so yidi wulana tengol fi mum mamma hat ko bala ko wana koydol o respect kayli kemo mi fakko lay mum carrière ma ko temo bala ke ko endis ko mi rappi Mimi ala sayil bog a part c'est bono kame ko diripti ababa kana jetti balgo Yes, bandirabe. Hey, one love for more Philly. The love we got for you.